yetti Allah subhanahu wa ta'ala tedduɗo mawɗo towɗo seniɗo handuɗo yettede waɗɗo en ɓiɓɓe adama tedduɓe waɗi en julɓe waɗi en jaaɓe moftanelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam tagi o adna ɗo foppu fi meɗen ene tawi kanko ala haaju e muɗum ko yiɗen ko fof kala yidi gawo ka asama ko woni hakkude majji fof ko fi meɗen en yetti o nemaji makko ɗin lintatako moƴƴereji makko ɗin ala ka hatti hiɗen irro ko kanko tun woni taguɗo on ko kanko tun kadi hani rewde kala ko rewa harana kanko haray ko toñe hiɗen seedanomo ɗum hiɗen seedano nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ɗen seedanomo nelal ngal ko nulaɗo Allah wona kanko woni Allah dey kanko o rewatake few kono Allah rewatake sina hara kono o riwirno noon kanko ɓuri moƴƴude ɓiɓɓe adama ɓen fof kadi kanko ɓuri Allah ɓuri teddinde Allah ɓuri yiɗude Allah ɓuri hittinde fi muɗum hiɗen seedo wonde nelal ngal o nelanogal ko nelal gongawal wondugal e yurmede diina l'islam ko diina jogodiral diina yurmodiral diina wallodiral diina tambodiral hiɗen seedo wonde o yottinnogal nelal o laaɓani mofte ɗen reedu o janfaki o ɗaynali o ɗuytali ko waɗi ko moƴƴo ko yurmeteɗo wallahi himo yiɗi en himo yurmini en ɓuuri yumma men e ɓen men ko yiɗi en yurmini en ko ɗum waɗi no selli e makko o maaki hay hunde komi acci ko ɓattinta on Allah ɓattina on aljanna e yurmede Allah nden ala komi acci mi yiyetaki on ala kadi ko tawata ɗum ɗo pottinayi on Allah ɓattina on cheytane defa on nambara e tana e albala o ha Allah tikkana on mi accali hay hunde sina mi andini on mi rentini on kadi mi hajike on mi haaɗi on yo Allah juule o nelaɗo meɗen o juula e sahaba ɓen fof o juula e dendanalngal jokkuɓe diina kaɓe jokkuno kan yo Allah jokki en kan diina tabintina en e hoore makka ha mayde nden tawa en e ɗum yo Allah arsuɓen timmode moƴƴere e golle jaɓade allahumma amin musidɓe julɓe tedduɓe lewru suumaye ndum ɓattike hakkude men e mayru fayda yona cuɓal hande kadi wonande mo Allah tawni ɗo e faaɗude wooday buy nootiɓe noddando Allah hara lewru ndu tawali ɓe nduɗo lewru satindu koɗo tedduɗo koɗo moƴƴo ndu fof mayru ko ndu moƴƴere ndu fof mayru ko ndu yurmede ndu fof mayru jemma be jemma e mayru Allah rinɗinayi woɓɓe goo wiya ɓeɗo ɓe daɗi natugol yiite Allah waɗu en e ɓen Allah farli e meɗen horugol ndu si tawi chartiji ɗin no timmi kala tawɗo ko julɗo hellifaɗo marɗo haqqille selluɗo wonɗo kamum na wonɗo na setejo siko sonnajo himo laaɓi o alda e ƴiƴam filayeru ni ƴiƴam jibingol ɗiɗo chartiji timmi haray farlike e makko horugol ndu lewru ndu farlagol e hoore mo chartiji ɗin timmi julɓe ɗiɗo yeddodirali ɗum fof no fottani ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala wi ko onon yo julɓe ko onon yo gomɗiɓɓe men farli e moɗon horugol wano men farlino korka kan e woɓɓe goo attinoɓe on fiyon huɗo Allah nelaɗo meɗen sallallahu alaihi wa sallam maaki o maaki lewru marndu barki teddundu ndu hewti Allah farli e moɗon horugol ndu Allah farli e moɗon horugol ndu si ndu ari dambude aljanna ɗen udditete dambude yiite ɗen ferme cheytaneji jani ɗin kolmbe e ndun lewru jemma no woodi e nder ndun lewru on jemma ɗon waɗugol ko moƴƴi e on ɗon jemma no ɓuri waɗugol sifa nden moƴƴere ɗon kadi e nden lebbi wulure hara sifa on jemma ɗon ala e majji mo ɗalama heɓugol moƴƴere ko heɓoto ko e nden e on jemma ɗon haray ko woni kataɗo dan nduɗo lewru hindu ndu ɓattike ko e moƴƴere Allah yurmede makko o waɗani jiyaɓe ɓen fewndoji sa'aji goo ko occasion ji molanaɗi fi heɓugol moƴƴere heɓugol baraji wonugol milliardaire jo ka baraji ɗon andi hay lamɓe ɓen si ɓe yiɗi goɗɗo ɓe waɗanaymo ɓe favorisaymo e piiji goo ɓe waɗanaymo ka o heɓira ɓe accanaymo ka o heɓira ɗo si ɗum mannike ɗo an a régila e ɗon ɗon ara mi accanima ɗum ɗon
ko ɗoni Allah subhanahu wa taala kadi o waɗani en fewndoji ɗin ɗon a waɗay seeɗani heɓa buy ko woni arsikaɗo ko wakkiliɗo fewdo ɗin sahaji ngatinira ñiiƴe ñoro haɓɓito golla noon holla Allah ko welata Allah fewndo ka tawata fewndo ɗon sa waɗi seeɗa heɓay buy o andi no woodi joƴuɓe fewndo ka weli heɓre ɗo ɓe welsidatako no woodi woɓɓe heeɓino goɗɗum ɗo ta yontumata metta heɓude woni ko laamuɓe heɓuno woni ko tereji ɓe heɓuno woni ko gandal ɓe heɓuno fewndo ka weli heɓre ɗon ɓe profiti ko ɗum woni ƴoyre ko woni kata ko accugol ha metta heɓude haɓɓito ko ɗon heɓata ma fewndo ka moƴƴere nden ka fof ɗaɓɓata moƴƴere ɗon kañum profita ɗon ɗaɓɓugol boneji ɗi ɗon woni kata wona angal heɓugol visa tum woni kata ko woni kata ko etagol ha ƴedda Allah fewndo ka yimɓe fof wakkili fi yo Allah weltano ɗum nduɗo lewru ɗuɗo ko ndu farilla wona sama kala nawigol yon tigi wakkilo tum ko be on tigi waɗa nafoore buyno nder ton moƴƴereji buyno nder ton ko lannata nelaɗo men sallah sallam andini e wonde l'islamu ko mahi koye hoore tugale jeego tugale joyi tugalal goo ko horugol ndu lewru wi buniya al islamu ala 5 hadith Abdullah ibn Umar بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا دودو لورو بركندو ko Allah yafoto bakkatuji jiyaɓe makko ɓen e nder ndun lewru o yafata ko ɗum e lebbi luttuɗi ɗin ko o sowanta yimɓe ɓe mbaraji kon e moƴƴereji ɗin e nder ndu lewru o sowata ɗum e lebbi luttuɗi ɗin ko ɗum waɗi yo neɗɗo wakkilo yo profitu ko ɗum waɗi moƴƴuɓe hattinoɓe ɓe torotono Allah dumum ne juutuɗo yo Allah tawnuɓe ndu lewru si ndu hewti wakkilareji ɗin fof mo be waɗay ka haqqille mum wonde ko nduɗo tum o sakkitto horde ko nduɗo woni lewru makko sakkititendu hoorere ndu e gurdam makko ɗa ɓayi neɗɗo o neɗɗo heɓay ndu o heɓay lewru suuma e ndu o hoori hara ko ɗum ɗon inne rowani ko enen e maɓɓe horduno ko ɗo ɓe huntorayno ko ɗo ɓe tolorayno ko ni ɓe naafirayno woni ɓe waɗayno tawa artata hande kadi mo be men yo waɗu ko nduɗo woni ndum wonde suumaye 2023 tawata on tigi mo waɗi ɗum pelle to wakkiloto e nduɗo haray nduɗo tabutugol mayru o so tawi ndu yiyama si ndu yiyama aray gasi Allah subhanahu wa ta'ala wi faman shahida minkum shahra falyasumhu ma ɗum sabordu suumaye timmingo balɗe 3 laaɗo maki sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu iddata sha'bana 30 yawman hoore son yi'indu suumaye o taƴoye kadi son yi'indu juldandu si tawi niɓɓiti ka daragol suumaye timmine limore saboru suumaye num balɗe 3 joni noon nduɗo lewru ndu hana jaɓɓede ndu hana préparanede wonkiji men ɗin yo tawno weltori ko ndu woni arde kon mo ɓe yo heɓol wonki mum kin lootaki haaki laaɓa prépara ha moƴƴa ɗe gandi piiji kelɗuɗi ɗin say ɗi ɓatti ɗum ko heblante ɗum sinama joni ko élection ji woni arde haray ɗon ɗin ɗon lebbi fof ɓe ɗum concerni ɓen haray ɓe préparade ɓe eɓɓande eɓɓirangol jawle eɓɓirangol janfa eɓɓirangol ƴoyre eɓɓirangol kalabanteyagal eɓɓirangol moɓugol yimɓe kono haray ɗo kala ko kelɗi ko saati ɓe ɗum concerni ɓen haray no woodi ko ɓe eɓɓani ɓe jottaki toon ha ɗum juhaɓe heble wonkiji men ɗin fi ɓen annuye wonde en hooray ndu fi yo en heɓu welaye Allah on fi no farli en horugol ndu saabu moƴƴereji wonɗi toon ɗin no ɗuuɗi yon tigi taw ɗum no ka wonki makko himo heɓli himo prépari si ɗum feƴƴindu tabiti en yiindu ɓe gandi moƴƴere ko woni mari kon no ɗuuɗi no hani
ka on tigi anni yo taho fiɓa anni e on jemma ɗon woni ndu yiyama ma sabbadu suuma heɓi balɗe 30 on tigi fiɓa e on jemma ɗon wonde mi hooray suuma e fuu sabu yo Allah weltanola fi yo Allah weltanola mi heɓu baraji ko heɓoto e ɗum ɗo ko mi hooray ndu fof mayru no moƴƴi jemma be jemma nde on tigi no sullo o heɗintinna o enna janngo mi hooray o heɗintinna ɗum ɗo no moƴƴi si neɗɗo hoori no woodi piiji ɗi o haani wadde no woodi ɗi o haani woɗaade ɓay dewe ɗen ko waɗeteeɗi ɗin e woɗeteeɗi ɗin ko ɗin on tigi jokkata o waɗa waɗeteeɗi ɗin o woɗo woɗeteeɗi ɗin no jeeya e waɗeteeɗi ɗin moƴƴuɗi ɗin al ikthar min amali l khayri e nder suumaye yo neɗɗo hebbin waɗugol golleji moƴƴi ɗin no wirɗen no joddi gone mum kon no mawni no tiiɗi yon tigi hebbin waɗugol moƴƴireji ɗin mithlu mada salatu tarawih wa tasadduq wa qira'atu lquran wal istighfar wa muwasatu lmuhtajina wal fugara yon tigi hebbi moƴƴereji ɗin wana honɗum naafugol ngol yon tigi wakkilo o naafa laɗo maaki man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi mo immike darike naafi e jemmaji suumaye ɗi tawa himo gomɗini himo hooli ɗum ɗo ko Allah yamiri moƴƴereno e muɗum himo tañƴini kadi baraji ɗin ɗon ɗo Allah subhanahu wa taala ko ya waɗu ko yamirma ko hara kadi hiɗa tañƴini hiɗa faala hiɗa jorti moƴƴi joddi makko nawigol non mi waɗa tun mi heɓi joddi mi heɓa joddi Allah nano rewirte o wi mo naafiliri noon Allah yafotomo bakkatuji makko feƴƴuɗi ɗin yimɓe moƴƴuɓe attinoɓɓen ɓe naafayno kamɓe jemmaji ɗin fof goy wona suumaye tun o refti hon ɗum heewugol waɗugol sadaka e lewru suumaye ndu kana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ajwada annas wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadana hina yalgahu jibril nelaɗo Allah on sallllahu alayhi wa sallam kanko ɓuri okkude kala okkuɗo kala dokko ko kanko ɓuri kala okkuɗo nelaɗo ɓurma o ɗum waɗi no ari hadis goɗɗo goo on ɗo ka sunane abi daoud hadis o imo moƴƴi o maaki kanko nelaɗo o wi miɗo yeli hara mi heɓino kanŋe ɓeru fello uhudi ngo fof tulde kanŋe ɓeru fello uhudi wonde yaaɓe made men no andi fello uhudi no janndini hara mi heɓino ɗum ɗon fof sago an jemmaji tati jemma tammo on tawatano lan jogi e ɗum ɗon hay huudata emi okkitiri fof sina beri ko mi mari fi yoɓitiroygol ñamande illa chey an arsuduhu liddayn o yara mi okkitiri fof ɗum waɗi ko noon selliri nelaɗo ko okkowo ɓuuri yimɓe ɓen fof kono ko fewɗo honde ɓurayno okkude wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan ko e nder lewru suumaye kadi o ɓurayno okkude idan ko kanko woni almami men ko kanko ñentinten ko kanko ñembeten ko kanko eɓɓeten piiji ɗi men ɗin fof ka dina e makko ɓay kono ngo waɗano en onti kadi horuɗon yo wakkile o hebbina dokkal ngal no jeeya e moƴƴereji ɗo ti hani hebbinde janngol alquran suumaye ko lewru alquran shahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayinatin alhuda walfurqan kana rasulullahi sall llah sallam yudarisuhu jibrilu alqur'ana fi ramadan jibril arayno suumaye be suumaye o ara o dartinamo alqur'ana o dartinamo o heɗanomo o janga o jangito o janga o jangito ɓuygoyno wakkili hay amɓe ɓen ka fuɗɗode ɗo haray alqur'anaje ɗe tawata hari ko nduggu e ñemete e piiji wonni e hoore muɗum ɓe ƴetta ɓe honka adnan ɗon miswar on komi mawla honka ha futta fonta bassarde ɗe adda bassarde ona seeɗa soƴƴo kono eɗata ɗon gokku si suuma e maayi no winde awa mi halfinima Allah mo yeɓata kalifa on hara inchallah en kadi ko arata kono yon tigui wakkile o ta neɗɗo woni ara wakkilare mum nden fof ko e nder suumaye
ko woni ko ya ɓeydu hari ko 3e waɗɗa aɗa dogude awa si suumay ari watta 4e watta 5e ɓeyda vitesse on wona wigo ko ya fuɗɗo ɗon awa si suumay mayi kadi alani aɗanninigal la hayra fi qawmin la yabuduna allahi illa fi ramadan moƴƴere ala yimɓe ɓe tawta ɓe rewta Allah si wona e suumaye idan no jeeya e moƴƴereji hana ɗi waɗede nder suumaye ɗin jokkugol enɗanji mum ɗin e wallitagol ɓe ɓuri ɓen jogiiɓe haajuji ɓen woɓɓe haajuji mum ɗum wona jawdi tum wallitortaɓe ko relation ma on ko ɗum ɓe hatojine e muɗum no woodi ko kaloniɓe nokkugo ko so tawi a noddi ayni awa ɗo ɓeɗo haray ko musidɓe am haray miɗo faala yo wallitoɓe ɗon ɓe naɓi toon dossier ji ɓe waɗi ɗum ɗo e ɗum ɗo wallirɓe ɗum no woodi oɓe go ko pehe ma ɗen ko ya jonnuɓe feere conseil ji ma ɗin wallitoɗa wallito ɓe ɓurɗa ɓen tentini e nden ndu lewru suumaye no jeeya e moƴƴereji ɗi wonti hani hebbinde ma hani wadde waɗugol umra on si wottino mari feere laɗo maki umra tum fi ramadan taadilu hajjatan mayi waɗogol umra e nder suumaye on no fota no eɓɓinire no yelɓinire e hajjutugol e an ɓerde nden suumaye mi tuure araylam rennu uppay a hinnaka ya ñaamu ha waɗa kollu hewtina kadande ɗo taw ñamete on ari ha kadande ɗo immo yara lipton anniyoɗa ko ñentingol sunna nelaɗo laɗo maki tasaharu fa inna fi sahuri baraka o maki hunte e sulle Allah waɗa e barke e sullare ni immoɗa ko fandi o ko fandi haysi ko ndiyan ko ya yehum titta yara anniyoɗa ɗum ɗo ko fi wurtugo sunnaɗo sallah sallam ɓay o maki fasru ma bayna siyamina wa siyami ahli kitabi aklatu sahar o wi ko sendi korka men kan e korka ɓeya yimɓe defte ko ñamugol ka wendogo ɗiɗo no jeeya e ko neɗɗo on o hani wakkilade o waɗadi e nder ndu lewru suumaye ɗo amma woɗaji ɗin ɗo gandi neɗɗo ko o wakkili o ko wakkili si tawi ko woni heɓde kon wona ka maroto o woni e wadde fayre toon o yiyatake an woɗɗo boyi wonɓe ɓenne a ɓen no wakkili kono min yaali résultat ayunde ene on hoyɓay kono marata ko ɓe on tigui mara marugol ngol yo taw ka wonɗa e wadde ɗon wona ka siyata wona kadi ka goɗɗo andi tawa o ara o ƴetta ɗi baraji kadi ko non wayi compte banqueur ma on ka baraji e to hara koddo on goɗɗo andali hara iblisa andali si iblisa andi a wallina tun ara o ƴetta honno o ƴettirta o wurtay tere maɗen ɗe bonna dendanagal ko wonɗa e moƴƴinde kon gan neɗɗo so hoori yo hiw hoore makko e dendanagal bonnayɗi korka ma ɗuytayɗi baraji korka bonnayɗi korka ɗin few tewagol yiida e sonnajo muɗum on ñalorma suumaye ma tewagol ñaama ma tewagol yara ma tewagol tuuta looƴito tewo pas ɗiɗo ɗi bonnay korka on tigi rento ɗum ɗo no waɗi ko munahisat ɗuytay ɗi bonnata kono ɗuytay fenugol waddidirgol yimɓe janfagol ño'ugol yimɓe tukkugol yimɓe ndarugol ko harmi heɗagol ko harmi taɓanɗiɗo o hiɗi harmi wona suumay tun ɗi harmi mum de hiɗi harmi fewno o fewno kono no tenti kadi e suumaye tawde nela sallah sallam maki man lam yada qawla zuri aw shahadata zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa sharabahu aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo maki mo accali seeditagol fenade fefindade ma gollitirgol fenade fefindade nde o yeeta wolane tun ƴetta action kisan aha kono waymi miɗo andi ɗum neɓananno miɗo andi ɗum ko gonga gollitira fenade nden laalomaki Allah ala haaju hakkitande makko ala ko wonti akkata ñamugol yara ñallal ngal fo fayda ko ñallirgol hemo maki rubba sa'imin laysa lahu nasibun min sawmihi illa al-ju' wal atash o wino heewi e hooroɓe geɓal maɓɓe ngal ka korka ko heege ɗon ka ko on waɗi on tigi renaki woɗeteɗin o renaki
o wowlayɗi o faala, o ndaaray ko o faala, o heɗoto ko o faala. Bal woɓɓe ko fiitoyo ñallal ngal yo ngal feƴƴu heña hara o anda so ali heege ngen ko ndaarugol filmuji bonɗi, ma série ji haysi tawina filmuji bonɗi kono ma e ndaaren série indien no ɗo no yalti kesum, ma série sinuwaɓe no yalti kesum, ma peseji ɓeya no yaltini ɗo no kirɗi ha sa ndaari ɗum a andata ñallal ngal feƴƴa. Ma woɓɓe ko yagol jeu dame ma lido aɗa ɗo ko hilno ko tawata ko puydan ko sama kala ko yani ko bonnugol tammuɗum. ɗum ɗo ko ellaji molnaɗi neɗɗo yo reno ɗum ɗo, haray so renaki ɗum ɗo o hiwi ɗum ɗo korka makko kan haray fayda ko kaka siyata o woni e waylude. en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah dandu en ɗum. aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبع أثره واكتفى. عباد الله اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واعلموا أننا جميعا سنقف بين يديه يوم الحساب وبدون ترجمان. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم الصوم أو الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهر، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم مرتين. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي الله فرح بصيامه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يصوم صوما مقبولا عند الله مرضيا عند الله. يتي الله سبحانه وتعالى كفؤده كحقنده كتموده himo hani yettude, himo hani jarnude, himo hani mantude. Emba nema makko no ɗuuɗi e meɗen, emba moƴƴereji makko ɗin no ɗuuɗi. Wota en wonu dulluɓe ko heewi konno nge yimɓe ɓen ko ɓe dulluɓe. innal insana la kafurun, neɗɗo ko heewɗo dullugol yejjita ko heɓi kon wona e yimirgol wowla ko faɗi kon tun. en heɓali ɗum, en mara ɗum, min mara ɗum, min mi ala ɗum ɗo, kaare en kan no mari ɗum ɗo. wallahi iɗen hani jarnugol Allah yetta Allah moƴƴi newendeji ko marɗen ko, ñameteji e ko yarete e ko ɓornete e ko duncitorte, ko waɗɗete ka hoɗete. e yetti Allah, yen tori Allah yo Allahu jaɓan en dewe ko onne e wadde kon, o yaafo en faljereji ko onne e wadde e faljude kon. musidɓe julɓe tedduɓe, nelaɗo men no andini en wonde mo hoori suumaye, tawa mo gomɗini wonde ko Allah yamiri e suumaye hoore, himo tañƴini wonde Allah yo ɓaymo. ɓay Allah kan wona o tooño, wona o bonɗo, o kurkata goɗɗo on tigi yango ko waɗa ko hani wadde kon, o inna noon o yawa mi alama yoɓude. no woodi e ɓiɓɓe adama wowɓe noon, jonne golle gollu ɗum ɗo harno ñaɗani a gaynadi a ɗumanaki gayna inna awa me patron mi gayni joni ara ko hunde kadi a he wota soñjan nani fewno mi alata ngaro e janggo awa noddanka falɗa o mi sali ko ɗum kadi hono Allah kanko nano o way. idan son tigi hoori haray mo tañƴini Allah yo ɓaymo, ɓay o waɗi no haniri noon, Allah yaafoto bakkatuji makko ɗi. kala ko waɗi ha Allah yaafi bakkatu ma haray ɗum no teddi, ɗum no mawni, ɗum no moƴƴi.
sabuna tanaji ɗin fof lahara ko defoyta ɗum goɗɗo ko o maydugol e bakkatuji o yoɓo bakkatuji ɗi mu ñaka ka ga ɗi yafaka woni ko yowdiɗe hakkude makko e Allah woni ko yowdiɗe hakkude makko e yimɓe ɓen ɗum ɗo ko ɓural ngal Allah waɗi e suumaye nelaɗo sallah sallam no maki korka ko heedode ko défense ko danday ɗum asiyamu junna junna yani wigaya yani yahulu bayna al insani wa bayna sakhati llahi wa bayna adabihi wa bayna ghadabihi wa bayna ma'asihi korka lomboto hakkude aden e yeddugol Allah hada korka lomboto hakkude aden e tikkere Allah nden lomboto hakkude on tigi e lette Allah nden asiyam junna lalmaki si tawi woni ñallal ngal goɗɗo e mon hoori haray wota o ukkodir e rewɓe few taw farodir e rewɓe taw waɗu sama kala e rewɓe woni ko darugol ko fijirgol ko woni noon ko ka mbodo woni ko avaria tawt himo dari yeeso ma tawon tigi waɗu ko waɗi ko ɗum ɗon wona e hoorede fi rentagol ɗum pooɗay ko eman o wi wala yafsubu o tawa ɗo fasigiyagal bakkatuji ɗin fof yo rento yo hiw hoore makko e bakkatuji ɗin wala yajhal wota waɗu golle majjiyanko imma ko waɗugol dewe bonɗe ma ko toñugol yimɓe yenna yimɓe ɗum ala la yajhalan ahadun alayna fanajal fawqa jahli jahilina yo rento yowni hiwiɗo si goɗɗo yennimo ma yani e makko fi piire yo min na gueremo min miɗo hoori goy anga hoora min miɗo hoori min pirdutake mi yeniditake o wi hunduko horuɗo ko luɓata kon no wela Allah ɓuri angiri ɓurdi urde ni ko welata en ko o wi horuɗo o mari weltareji ɗiɗi o weltoto ɗi say o hunti o weltoto ko hunti ko pellet say o hawro Allah ko ɗon ɓurta weltade tuma Allah yoɓma korka kan wo o yii joddi ni wallahi o weltoto ha o yelo wonde hara gurna makko ɗan fof no ko horugol o wonno alhamdulillah no woodi wakkiliɓe ɓe jogi hande wakkiliɓe tawa ɓe hoora e korka nabi Dawuda fewn ɗoni no woodi wonɓe wadde ɗum wa rabbil kaaba hoora hande acca janggo gurna maɓɓe nan fayde fof ko non ɓe no woodi ɗo ko wiyata ko lannata no lanna de kono boyi o lannata tawa tene e alkamisa ɓe hooray hay alkamisa on hanki hare ɓe wakkiliɓe horude ɗo woodi wakkiliɓe de etoɗo yana kadi jeeɗen e ɓe anda ɗo golluɗo emo golla walla jodni wonta wotiri goy jodni wonta wotiri wakkilo ɗen hooren waɗen ɗi moƴƴereji ɗi Allah soomi o yamiri en e nder lewru korka kam e nelal men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam imo makani en wonde dambugal no ka aljanna ngal ɗon ko natirita ɗo ngu ko horuɓe ɓen tum inna fil jannati baban yuqal lahu rayyan yadkhulu minhu as-sa'imun wala yadkhulu minhu ghayruhum no wodi ka aljanna dambugal diplomatie wiyetengal rayyan ngal ɗon ko natirta e maggal wo ko horuɓe ɓen amma rewnoɗo Allah hara hoorali no wodi goɗɗo nata aljanna hara o hoorali goy onti no wona julɗo hande ɗo e suuma yewta o maayi o nato e aljanna kono naɗon o natirta wala ɓe noon onon ko ɓawoto onon yi tarto e ɓawoto so yayi ɗon numéro 7 ko toon natiroyto ɗo on ko fi horuɓe ɓen ko diplomatie Allah no andi bano adama no yiɗi wigol ɗo ko beru moɗon onon tun ɗo alaji en ɗo ko onon tun onon ko ɗo sono senore ga no wela neɗɗo ko ɗum wasi piiro no waddede julle haɓirta ko yo ayo iwɗon ko waɗi kañum ko tuma haaji mum feewi wo si haajuji yimɓen fuɗɗo toon kadi Allah waɗi ɗum no toon kadi ngal dambugal no woodi hara ko yen wakkilo hara ko ɗon natiroyde inchallahu yo Allah naadiro en ɗon mi annitinna ɗo ko raɓɓiɗi ko tawata hi bonnata korka kan neɗɗo no wawi wadde fihi mo hoori hara korka makko kam bonali no jeeya e muɗum lootagol ñarol ma suumaye woni ko lootagol loota hoore nden ma loota ɓanndu fof wuyɓagol ndiyan ɗan si tawi toon ɗi yoori e dembina ndiyan ɗan ka hunnduko tutta ɗum bonnata korka ma kana galiban ko tawata foolo on tigi o mara feere
no jaa ko folata wonde wonti no wola tun coonginata ka hunduko wara mi wakta ngi futtoyino nder bonnata korka kam ɓenotugol tuuta bonnata korka carte ɗen si feƴƴi durmaji ɗin feƴƴoyi ka daande hartike gerte mum ha untoyike ɗum no fof bonnata korka ko ɓuri sellude kon hay si on tigi no wiɓade ma no sorkinade salligi ɗum wani geni tun an feƴƴoyi few ɗum no kadi bonnata korka ɗum no ɓuri sellude kongude karama ko ɓen ko waɗira yejjutugol tawa toon ti yejjitino yejjitimo hoori so yejjiti o ñaami alaji hande on hoora ono hot bonnata korka kam ko noon siko yargo aɗa ɗon koya yeehu aɗi ɗon koka hum ƴetta kon kaw o joɗina tugin pellete hari mino hoori jokku bonnata ɗon ɗo ko waɗira yejjutugol kon bonnata ay ko selli kon kadi on tigi sikki joni niɓɓiti o sikki nangue muti o felliti o ala ɗo montor o ala téléphone ko non noon ko lawnu o ñaami tun ge yaltiti ayi komi geriti ko selli kon ko ɓuri sellude kon korkam bonali ko lutti ɗon ko noon yo jogito ko noon kadi ka subaka kono noon ko yon min watta ila dey ɗayte so ɓe wi ɗon famin kinno awa ko ɗuma ñama ɗon ha inna nana asalatu kam nanam haɗilan sikkude Allah no waɗi hande montoji no woodi téléphone ji no woodi e juuliɗen fof ɓayda no jogui micro ji towɗi hawtagol tu yana e ñamete hara darali leere ɗum ko welsidare noon no jeeya ko bonnata korka kan piqure ji ɗin fof ɗi tawata na piqure fi vitamine lekki heege amma piqure lekki heege ɗi piqure ji ɗi tawata nawnuɓe goo ɓe wata ñamde ko ɗum ɓe piquete fi yo lonto wono alimentation ma militaire ɓe no waɗane ɗum wonde si ɓe yaade ka fronji ɗin ɗon o bonnay korka ko lutti ko bonnata korka ko noon prélèvegol ƴiiƴan fi darugol nawnaje ɗum ɗon kadi bonnata korka ko ɓuri sellude kon noon wattugol ndiyan ɗan ɓayre amla no toon andi ɗan ndiyan ko wattete glucose haray lanɗan no toon e piiji no toon ɗum ɗon bonnay korka kan dey ko noon ɓuri sellude konngudi karama koɓɓe no jeeya ko newnana on tigi o gosorgol haysi ko pat e fewde o fewno ñalorma on ɗum no kadi bonnata korka kan fewn tigi barmi ƴiiƴa yalti ɗum no kadi bonnata korka kan maɓɓorgol ñiire si tawi hay hunde feƴƴali ka dande ɗo bonnata korka si feƴƴoyi noon haara koko feƴƴi kon bonni korka kan wona ɓorgol ñiire nde ko sintinte ka guite ma ka kine ma ka noppi nawnaje goo no woodi aray woɓɓe no jogui muusu guite no woodi ko sintinte ga wonde on tigi so ay haaɗen ni ka dande hay so on tigi so i haaɗen ni ka dande bonnata kontatake ko ñamete haray ɗiɗo fof e wano curki tawna cigarette sonnaɓe defo ɓen ma wonɓe nokkoɓe wongoro e ko wattum haɗa curki no tampini ɗum ma gui nduggu wi e leyɗe goo kam mi andi tarawje ɗen haray fof no waɗi nduggu wi haray ɓen kadi haray ɓe yaafa guinduggu wi ko natta ka kine on tigui ma ka hunduko on tigui ɗiɗo foy on tigui rento koko tawata an ko an waɗanta hoorema darugol ngol ko an daranta hoorema heɗagol ngol kadi nanugol e heɗagol no serti mo rewi ɗo joni ka musique wona waɗede ko eti feere o nanayi ɓay uddata noppi makko ɗi ɓenna oɗo feeti kono heɗagol ngol noon jento kum be ko on noon e umirde ko noon e señƴirde ɗum ɗon hino harmi haray ko yon reenu korka men kan hara ani baraji ɗin ara ɗi timmay tis sen waɗi ɗum inchallah Allah ko dokko ko moƴƴo o yoɓa en ha weltoɗen en tori kala subahana taala yo allahu tawno en du lewru suumaye yo Allah arsuke horugol ndu no o yiɗi o yarlori noon o jaɓana en kadi korka kan en tori kala subahana taala e julɓe meɗen fatiɓe howrunoɓe rowani hikka suuma e tawali ɓe yo allahu yaafuɓe Allah naaduɓe aljanna Allah yewtoɓe bakatuji maɓɓe ɗin enen kadi en toriki Allah yo Allah powɗu balɗe men ɗen kono hara e wondi e dina jaɓaka yo Allah arsuke battane moƴƴo yo Allah moƴƴo e meɗen ha o naada e ngal janna en toriki Allah subhanahu wa taala ta suuma e accudu en e bakkatu taw hara wodu ɗin fof o yaafike ɗi o yarlike ɗi yo Allah huntu haajuji men ɗi toriki Allah kala joguiɗo mapunde e meɗen e ande e faale
yo Allah ittanmo ande nden yo Allah huntanmo haaju makko en torki Allah haajuji men dagiri ɗin fof yo Allah huntoɗi en torki Allah mapundeji ɗin fof yo Allah ittuɗi julɓe ɓe mara jawle ɓen yo Allah okkorɓe julɓe marɓe jawle ɓe yo Allah hiwanɓe jawle maɓɓe ɗe yo Allah ɓeydude waɗa barke e majje arsika ɓe hutorgol ɗe ka o yiɗi o yarli en torki Allah gueɗal men yo Allah fewnuɓe Allah waɗa ɓe moƴƴuɓe lortotoɓe ɓurɓe moƴƴude mawɓe mi fatiɓe yo Allah yaafaɓe naataɓe aljanna sonnaɓe men yo Allah fewnuɓe en torki Allah subahana taala waɗa ɓe huloɓe Allah waɗa ɓe hersoɓe waɗa ɓe ɓornotoɓe coñci timmuɗi coñci ɗi Allah yiɗi yarli ɗi Allah waɗa ɓe ñentinoɓe e ummahatul mu'minina en torki Allah subhanahu wa taala yo Allah arsuke lamɓe nunɗuɓe lamɓe fewɓe lamɓe hulayɓe Allah en torki Allah subhanahu wa taala si ɓe fewndiɓe ɗo yo Allah naɓirɓe ka moƴƴiri ɗon ko tawata nafa e leydi ndin nafa e yimɓe leydi ndin Allah waɗa ɓe sabu ha haqqeji ɗi fof ɗi hetto ha nunɗal tabita e leydi ndin ha kulol Allah tabita e leydi ndin ha jon haqqe ɓe hetta haqqe muɗum sowona ɗum Allah kanko himo wawi yo waɗu hara ko ɗum ɗon latto e hoore leydi ndin ɗo en torki Allah subahanahu wa taala yo Allah waɗa en newede waɗna en yaajede waɗna en ɓuttu waɗna en teddungal julɓe nawnuɓe yo Allah dikkinɓe torki Allah subhanahu wa taala allahumma anta allahu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin allahumma anta al-ghani wa nahnu ad-du'afa wa anta al-ghani wa nahnu al-fuqara wa anta ala kulli shay'in qadir allahumma anta al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa anta ala kulli shay'in qadir allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatik wa azaima maghfiratik والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ول علينا خيارنا وقنا شر شرارنا برحمتك ومنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها وأعنتنا عليها بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.